I ćao svima i dobrodošli u novi klip. Igramo PES 2016 i danas ćemo početi da igramo Master Ligu. Ajmo da krenemo da vidimo šta tu ima novo. Jako dobro je prošla ona sezona kada sam snimao Master Ligu u PES-u 2015. Nadam se da će ovo biti tako uspješna. Da vidimo, match player, stavit ćemo top player za početak. Vreme 8 minuta. Ovo nećemo ništa da diramo, ok. Sad ću ja da sredim ove formalnosti, a mi nastavljamo kad završim ja s ovim. Evo, da izaberemo tim sa kojim ćemo igrati, igrat ćemo kao i u PES 2015 sa Liverpoolom. Da vidimo, ovo ovdje je ok. Počinjemo. Da vidimo da li ovdje ima nečeg novog ili je sve kao u prethodnoj verziji ove igrice. I dalje čekamo. August 2015. Ovo smo mi, kao što vidite, ne liči na mene, ali nema veze, ne ličim ni ja na njega. Malo se igramo sa loptom, grb nije određen kao što možete da vidite, ali nema veze, nije strašno. Dobre, vidjeli smo u Liverpool. Dobro, došli, ovo nećemo da čitamo. Dobro. Da vidimo. Klub se transfer, to ću ja da se snađem valjda. Ovdje je malo drugačije, mnogo je drugačije. Neću ja ništa ovdje da gledam. Da vidim, mogu li gdje da stavim. Evo, Danny Ward. Ima ponudu, prihvatam. Golman ide u Newcastle. Ovdje možemo da tražimo igrače, gdje mogu da prodam igrače, da vidimo gdje to može da bude. I ovdje valjda. Ovdje bi trebalo da bude. Možda ovdje možda se doda nešto. Ne. Ček da vidimo. My team. Nije ovdje. Ajde da vidimo, možda ovdje ima nešto. Nije ovdje game plan, to nećemo da diramo. Training, možda ovdje. Evo, tu. Tu možemo da prodamo igrače. Mi ćemo da vidimo imamo li nekog za prodaju. Joe Allen može da ide. Onda još neko Jose Enrique. I to je to. To je to. Vidimo koga bismo mogli da kupimo. Ajmo da vidimo ovdje. Ajmo da vidimo ovako. Name Club Pins. Da je na prodaju. Gdje to beše? Ima li to negdje da se stavi? Ja to ne vidim. Nema veze. Koji igrač nama treba? To je pitanje. Treba nam... Ne treba nam niko trenutno. Ajmo da vidimo, idemo dalje. Ne znam da li nijedan igrač nam nije potreban. Imamo onako jako dobar tim. Idemo dalje. Ovdje ponovno neki pregovori. Danny Ward je otišao. To je dobro vez za nas. Nepotreban golman. Škrtel. Neće. Nešto za Škrtela piše. Ovo novine kao piše da će da bude prodat. Ali neće biti. Škrtel ostaje u timu. Da, možemo štopera nekog da kupimo. Sad ćemo da vidimo kakve ponude. Imamo li nekog dobrog štopera kog bismo mogli da dovedemo. Imamo ponude za Enriquea, Henderson i Škrtela. Ajmo da vidimo o čemu se radi. Škrtel, to ćemo mi da odbijamo, nećemo ni da gledamo. Henderson također odbijamo. Jose Enrique ima ponudu za neki tim, ide, ne znam da ide, nije ni bitno. Imamo 54 miliona na raspolaganju. Ajmo ovako, pozicija, tražimo CB. Štoper, i da ima overall minimum da ima 80 i... Ajmo da pokušamo 85, tražimo jedno čudovište od štopera. Da vidimo... Odavlje... Neki da bude malo mlađi ako može, da nije baš neki deda. Rafael Varane, Thiago Silva. On ima 31 godinu. David Luiz, to bi bilo onako baš bi dobar transfer bio, da vidimo Jerome Boateng, 27 godina. Da vidimo šta.
kako da ga kupim. Možda neće transfer, neki potvrđen transfer, izgleda da ide negdje. Da, to je problem. Već ga prodaju negdje. Da vidimo dalje, Dante Mats Hummels. Ovo je već dobro. I on join the klub, nema ništa na njega. Ovo Silva, 31 godina. Sergio Ramos. I da vidimo s njim, request. Da vidimo, hoću nekog mlađeg igrača, ali to ovdje nema. Jan Vertonghen. Nije to šelni. Ovdje slabo, nemamo baš neku veliku ponudu. Ajde da vidimo koliko bi para za njega trebalo. Šta se dešava? Pregovori u toku, vidite ovdje je malo drugačije, izgleda da ne možemo da utičemo na koliko će biti cena. Igramo utakmicu protiv Watforda, Premier Liga. Ovo je naš tim, najjači sastav i počinjemo. Hello Peter and hello to everyone watching. For me it's a real thrill to be here. A new manager, someone making his senior managerial debut. So given your extensive football knowledge, Jim, good spell of possession this, but very little to show for it. Sturridge passes it through. Benteke hits it! He's scored! Now it's Sturridge. Alberto Moreno with the ball through. Benteke. Struck first time. Will lead. Klein conjuring up some magic on the right-hand side. Now it's Sturridge. And he's onside. In it goes. All too easy. They are in danger of disappearing out of sight. Jordan Henderson, Sturridge. Sturridge! They are rampant! Benteke hits it! This could fall anywhere! And Benteke! Brilliant! Time is afforded in the penalty box. Nobody sensed where the danger was lurking, and the finish was made a lot easier. Milner. He's making a foray down the right. Passes it through. Chips it! Looks like a good ball through. Looks to slip it through. Clearance now. Can they make something of it? Milner. He's made sure that won't get through. Passes it through. Face to face with the keeper. He scores! Now it's Ings. Benteke looks to dink one in. No, not quite. I evo, gotova je utakmica, ljudi, razbili smo Watfordu u prvom kolu Premier Lige, 4-1 rezultat, Christian Benteke 2 gola, Daniel Sturridge 2 gola, fantastična utakmica, idemo dalje. Lepo smo započeli ovu sezonu, rezultati kiksnuje, United je kiksnuo od jačih timova i to je to. Dobro, ovo nas ne zanima, tabela trenutno, Milner izgubio je jedan poen, kako da mu zovem već, sad ima 80, to nije toliko strašno, nema veze. Sljedeća utakmica veze da Liga šampiona, ali pre toga pregovori. Pregovaramo sa Pikeom da vidimo šta će tu da bude. Dobro, Allen, Milner se povredio, nešto je pisalo za Pikea, nisam vidio šta. Ajmo da vidimo. Izgleda da
20 miliona, može. Dolazi nam Gerard Piqué iz Barcelone, Allen ide u Feyenoord, srećan mu put. My Team Info, to je sigurno povreda Milnera, nema veze, igrat ćemo nekako i bez njega, nije toliko strašno. Sljedeća utakmica Liverpool, ne znam koji je tim, protiv nekog jako slabog tima igramo. Piqué je stigao u tim, tu je pres konferencija, pričamo, sve je to lepo, kakav štoper ljudi moji, kakav štoper. Joe je otišao, Piqué je stigao, idemo odmah game plan da mi to sredimo. On će igrati umjesto Škrtela. Škrtel će igrati umjesto Lovrena u zamjeni, to je to. Ajmo, da vidimo samo brojevi, da mu damo neki broj, nosi trojku. On će nositi broj 5. Taj broj pre njega u Liverpoolu nosio Daniel Agger, sad će da ga nosi Gerard Piqué. Idemo u game plan da vidimo, ovo je jedan dosta slabiji tim. Ovdje ćemo pustiti Čana, u napadu će igrati Dennings, iza njega će biti Divock Origi ili Origi kako već, Roberto Firmino umjesto svog sunarodnika Pinja, odbrana, Klein je malo umoran, pustit ćemo tu Flanagana, to je to, ajmo golmana da promijenimo, nemamo rezervnog golmana, mislim da nešto za stvari, morat ću da ga kupim, ali pre toga igramo protiv Režimijajua. Ings tries lifting it over. Ings plays it in. Oh, crossbar! For options. Markovic. Henderson! Long pass towards the front. Jordan Henderson. With the ball through. Ings! Henderson. Now it's Origi. Oh, it's opened up nicely for him. Oh, chance here! No mistake! And that is the goal we've all been yearning for. Half to make it 1-0. Decent progress down the left. Origi. Jordan Henderson. What a rocket! That is special! Oh, that is a gem! Now it's Sturridge. Liverpool desperately need someone to hold up the ball here. Jordan Henderson, promising cross. Yes, but very little to show for it. Fine defending there. And Coutinho! And more and more and more! Looks like a good ball through. Now surely! No mistake! It could be a lifeline! 2 more needed! From the pass and the finish. So is this the start of a comeback? Oh, what a hit! What a hit! About as smooth as it gets! There will be 4 extra minutes. Great strike. Origi. Oh, the ball's come loose. Jordan Henderson hurtles into the tackle. He has done it! Ruthless and relentless!
utterly rampant. To everyone else's. Superb. Liverpool tear their... I ljudi moji, gotova je i ova utakmica, razbili smo ovaj tim, ne znam nija kako se zove više, 5-1 rezultat, Coutinho je dao 2 gola, a ušao u igru tek u 60. minutu, dakle, majstorska partija njegova, 8, njegova ocena, igrač utakmice, odigrao samo 30 minuta, to je majstorija. Ovako, završili smo dakle to, ovo su kvalifikacije, čini mi se, dakle, kvalifikacije za Ligu šampiona, da. Ovdje imamo nešto za reprezentacije koji će igrači da igraju. 12 igrača iz Liverpoola igraju za svoje reprezentacije. A mi ćemo ovdje ovaj klip da završimo. Eto, snimili smo prvu epizodu, jako zanimljivo, eto, vidite, mnogo lepše izgleda u PES 2016 kad igrate Master Ligu. Evo, ovdje vidimo tabelu, prvi smo trenutno, vidimo golovi koji su nam najbolji strelci, dakle Starić, Benteke, odnosno ovo u ligi. Dakle, u ligi koji su najbolji strelci, Starić, Benteke i Sanchez. Meni se jako sviđa ovaj Master Ligu u ovom PES-u, tako da nastavit ću sigurno da snimam, možda neće uskoro biti sljedeća epizoda, ali bit će sigurno nekad. Tako da, hvala što ste gledali ovaj klip, ako vam se svidio, obavezno ga lajkujte i vidimo se. Ajmo da vidimo ovdje. Ajmo da vidimo ovako. Name Club Teams da je na prodaju. Gdje to beše? Ima li to negdje da se stavi? Ja to ne vidim. Nema veze. Koji igrač nama treba? To je pitanje. Treba nam... Ne treba nam niko trenutno. Ajmo da vidimo, idemo dalje. Ne znam da li nijedan igrač nam nije potreban. Imamo onako jako dobar tim. Idemo dalje. Ovdje ponovno neki pregovori. Danny Ward je otišao. To je dobro vez za nas. Nepotreban golman. Škrtel. Neće. Nešto za Škrtela piše. Ovo novine kao piše da će da bude prodat. Ali neće biti. Škrtel ostaje u timu. Da, možemo štopera nekog da kupimo. Sad ćemo da vidimo kakve ponude, imamo li nekog dobrog štopera kog smo mogli da dovedemo. Imamo ponude za Enriquea, Henderson i Škrtela. Ajmo da vidimo o čemu se radi. Škrtel, to ćemo mi da odbijamo, nećemo ni da gledamo. Henderson također odbijamo. Poslije Enrique ima ponudu za neki tim, ide, ne znam da ide, nije ni bitno. Imamo 54 miliona na raspolaganju. Ajmo ovako, pozicija, tražimo CB. Štoper i da ima overall minimum da ima 80 i... Ajmo da pokušamo 85, tražimo jedno čudovište od štopera. Da vidimo... Odavlje... Neki da bude malo mlađi ako može, da nije baš neki deda. Rafael Varane, jako Silva. On ima 31 godinu. David Luiz, to bi bilo onako baš bi dobar transfer bio, da vidimo Jerome Boateng, 27 godina. Da vidimo šta, kako da ga kupim. Možda neće transfer, neki potvrđen transfer, izgleda da ide negdje. Da, to je problem. Već ga prodaju negdje. Vidimo dalje, Dante, Mats Hummels, ovo je već dobro. I onda pre njega u Liverpoolu nosio Daniel Agger, sad će da ga nosi Gerard Piqué. Idemo u gameplan da vidimo, ovo je jedan dosta slabiji tim. Ovdje ćemo pustiti Čana, u napadu će igrati Dennings, iza njega će biti Divock Origi ili Origi kako već. Roberto Firmino umjesto svog sunarodnika Pinja. Odbrana, Klein je malo umoran, pustit ćemo tu Flanagana. To je to, ajmo golmana da promijenimo, nemamo rezervnog golmana. Mislim ja nešto za stvari, morat ću da ga kupim, ali pre toga igramo protiv Režimijajua. Ings tries lifting it over.
Ings plays it in. Oh, crossbar! For options. Markovic. Henderson! Long pass towards the front. Jordan Henderson. With the ball through. Ings! Henderson. Now it's Origi. Oh, it's opened up nicely for him. Oh, chance here! No mistake! And that is the goal we've all been yearning for. Half to make it 1-0. Decent progress down the left. Origi. Jordan Henderson. What a rocket! That is special! Oh, that is a gem! Now it's Sturridge. Liverpool desperately need someone to hold up the ball here. Jordan Henderson, promising cross. Yes, but very little to show for it. Fine defending there. And Coutinho! And more, and more, and more! Where? And Benteke! Benteke! Brilliant! Time was afforded in the penalty box. Nobody sensed where the danger was lurking, and the finish was made a lot easier. Milner. He's making a foray down the right. Passes it through. Chips it! Looks like a good ball through. Looks to slip it through. Clearance now. Can they make something of it? Milner. He's made sure that that won't get through. Passes it through. Face to face with the keeper. He scores! Now it's Ings. Benteke looks to dink one in. No, not quite. I evo, gotova je utakmica, ljudi, razbili smo Watford u prvom kolu Premier Lige, 4-1 rezultat, Christian Benteke 2 gola, Daniel Sturridge 2 gola, fantastična utakmica, idemo dalje. Lepo smo započeli ovu sezonu, rezultati kiksnuje, United je kiksnuo od jačih timova i to je to. Dobro, ovo nas ne zanima tabela trenutno, Milner izgubio je jedan poen, kako da mu zovem već, sad ima 80, to nije toliko strašno, nema veze. Sljedeća utakmica veze da Liga šampiona, ali pre toga pregovori. Pregovaramo sa Piqueom da vidimo šta će tu da bude. Dobro, Allen, Milner se povredio, nešto je pisalo za Piquea, nisam vidio šta. Ajmo da vidimo. Izgleda da 20 miliona može. Dolazi nam Gerard Piqué iz Barcelone, Allen ide u Feyenoord, krećemo put. My Team Info, to je sigurno povreda Milnera, nema veze, igrat ćemo nekako i bez njega, nije toliko strašno. Sljedeća utakmica Liverpool, ne znam koji je tim, protiv nekog jako slabog tima igramo. Piqué je stigao u tim, tu je press konferencija, pričamo, sve je to lepo. Kakav štoper, ljudi moji, kakav štoper. Joe Allen je otišao, Piqué je stigao. Idemo odmah game plan da mi to sredimo. On će igrati umjesto Škrtela. Škrtel će igrati umjesto Lovrena u zamjeni i to je to. Ajmo, da vidimo samo brojeve, da mu damo neki broj, nosi trojku. On će nositi broj 5. Broj. I ćao svima i dobrodošli u novi klip. Igramo PES 2016 i danas ćemo početi da igramo Master Ligu. Ajmo da krenemo da vidimo šta tu ima novo. Jako dobro je prošla ona sezona kada sam snimao
Master Ligu u PES-u 2015. Nadam se da će ovo biti tako uspješno. Da vidimo, match player, stavit ćemo top player za početak, vreme 8 minuta, ovo nećemo ništa da diramo, ok. Sad ću ja da sredim ove formalnosti, a mi nastavljamo kad završim ja sa ovim. Evo, da izaberemo tim sa kojim ćemo igrati, igrat ćemo kao i u PES 2015 sa Liverpoolom. Da vidimo, ovo ovdje je ok. Počinjemo. Da vidimo da li ovdje ima nečeg novog ili je sve kao u prethodnoj verziji ove igrice. I dalje čekamo. August 2015. Ovo smo mi, kao što vidite, ne liči na mene, ali nema veze, ne ličim ni ja na njega. Malo se igramo sa loptom, grb nije određen kao što možete da vidite, ali nema veze, nije strašno. Dobre, vidjeli smo u Liverpool. Dobro, došli, ovo nećemo da čitamo. Dobro. Da vidimo. Klub se transfer, to ću ja da se snađem valjda. Ovdje je malo drugačije, mnogo je drugačije. Neću ja ništa ovdje da gledam. Da vidim mogu li gdje da stavim. Evo, Danny Ward. Ima ponudu, prihvatam. Golman ide u Newcastle. Ovdje možemo da tražimo igrače, gdje mogu da prodam igrače, da vidimo gdje to može da bude. I ovdje valjda. Ovdje bi trebalo da bude. Možda ovdje možda se doda nešto. Ne. Ček da vidimo. My team. Nije ovdje. Ajde da vidimo, možda ovdje ima nešto. Nije ovdje game plan, to nećemo da diramo. Training, možda ovdje. Evo, tu. Tu možemo da prodamo igrače. Mi ćemo da vidimo imamo li nekog za prodaju. Joe Allen može da ide. Onda još neko Jose Enrique. I to je to. To je to. Vidimo koga bismo mogli da kupimo. Join the club, nema ništa na njega. Silva, 31 godina. Sergio Ramos. Da vidimo s njim request. Da vidimo, hoću nekog mlađeg igrača, ali to ovdje nema. Jan Vertonghen. Nije to šelni. Ovdje slabo, nemamo baš neku veliku ponudu. Ajde da vidimo koliko bi para za njega trebalo. Što se dešava. Pregovori u toku, vidite ovdje je malo drugačije, da ne možemo da utičemo na koliko će biti cena. Igramo utakmicu protiv Watforda, Premier Liga. Ovo je naš tim, najjači sastav i počinjemo. Hello Peter and hello to everyone watching. For me it's a real thrill to be here. A new manager, someone making his senior managerial debut. So given your extensive football knowledge, Jim. Good spell of possession this, but very little to show for it. Sturridge passes it through. Benteke hits it! He's scored! Now it's Sturridge. Alberto Moreno with the ball through. Benteke. Struck first time, will lead. Klein conjuring up some magic on the right-hand side. Now it's Sturridge. And he's onside. In it goes! All too easy. They are in danger of disappearing out of sight. Jordan Henderson, Sturridge. Sturridge! They are rampant!
Ake hits it! This could fall anywhere.